video title si muta video title si bisana ka sunam tele chun ke ding ai hahsat na e chi continue bol jong di ola chi tabang lifestyle di fashion bol ya hahsat ba se jeng e asai ji jang kha ta poi abang kha khat le khon ahung ha wal te na khon na quick the ham ole nga jeng ngal nga adi ta ma te ko ki gel tho he ka tin so kum gup pama ke pod sum kilo a saving kha chang ki nei lo loan ki nei ki ne lai ma chi hin kho zo si cha hai ki pe do hai tai na cho in gel ten na chun tha dai na lung tha dai na tho je the future to be hung da ma ke poi wanga chu ipizi na content creation or like content creator a hi scope ham le ipizi na ka ball no ham tele chun cha ko na hi khin so na mo jong chi ki lo hai na e wanga ki hi bi te sai tham kawang lo ham tele chun I have so much blessing na blessing nam pi ngai lu na cha ka chang kin ne ka gen thai ni ding no ai ki tho piang chu o me e wanga chu this is paid work ong ti tin chun brand deals namu ta H&M in lang Crocs in lang athil dang hila chun chotong chu hong ji nai hong tel chun heng ka khin so zo je ka lon nang ka pin karen jong ka pe e wanga chu pha chna khu consistent lo na a consistent lo ting lo khun e dinga hung ha sa ji cho a consistent lo ting lo khun paid work khat kamu lo khun paid work khat ka bol le paid work khat kamu na khu creative passion heti tawde editorial shiro ko thumleli khen bolding kusum zo si ki chai ji ta na kusum mo ka ki chai ting le chun ipa ka ki man cha ki dam le ke chu great jo page ro ha wo ka ken na ken na ho chu active lo hena active lo te na chun thil chu continue bol jong chu ha sa ji ta ye kasai banga chu Kathil Bol hi sum nei ngai hena sum nei lo wa chu chota bang ga bol chun ai thei momong boy backup plan le support system in lo le chun sum le the main issue chi sum hai sum nei leng hi chan sum nei le la hi chan ken pha le chun sum nei han lang le paid work chu thakhan na chu thum le li ke muzing le chun I can do so much thil tam ta ka bol thei banga chi hi chan gya thakhana paid work khat kamu ding thathum kamu loading ti jong hi tin chun consistent lo den chun ken the ha sa tam ta ki tho ji o le mi ko ma sum ki thum ding in langa sum ki thum ding lon ki la ding choda banga chu chan gya chong ki pang ong ki pan ting la chun mi khat dinga ji ga gyal jong la chun give up nom ji tai na hi wang ji chan gya ong ki panga ga give up di jong chu pa mai kit wal na i wanga chu to a thil ka vel le chun thum la li ta bang pet work ka mo ta poi last year a ka mu chu hi jenge to hi ma cha ka mo tu poi depress song khe na bang khal le ipicable da ham le call center ka to le da ham til ipicable tham ta ko ki question ji ta ye because delia ki le chun na cha lo zo chu sum hi tai na sum lo ding le ji ti ki cha lo tham le chu tham khat question le sum saving dan jong lo na til ho tilo si che ho traditional se ong sko bol hi poi traditional lo I bol jong le chun I pick bol le chun sublu te he tele ho traditional ken bol ken ko sublu che ken he na ken I wanted to represent ho culture culture mo mong hi da jong le ho tham khat inspiration le ho traditional ko inspiration outfit le bi le thlong ke bol ten le skong mi vet na dinga mi vet hoi the mi vet min respect na dinga le ho culture le a tradition ni pate akibol na tia khu vet mi vet na dinga skong ken thei ta hi jong le sum lo sa sum za seng di jong le kap kang pan ji en wanga khu chobol na khu sum siki yong ke muji lo sum siki imu lo ting le chin ipitiong ke continue dham na avel vela khengi chok traditional ka sem na traditional just ko bol di jong hi poi traditional se sia chu ka khan to di jong traditional se sia chu followers ka yen di jong hi poi na left traditional se followers gain di jong hi poi there's more than traditional se sia chu khan to no jong hi ong hi di kit poi ke chu traditional ong ka bon no me thil dang jong fashion ong ka bon high fashion thil dang ong ka bon mai wanga chu paid work ki mo le sumra pa no tile chun iti continue dam so them khat pressure ki nei ji no le depression ki cheeze na to e ho hi le chun le ilup na wa le to na wa
ima cha bol wa se mi cho shoot ke bol he nom ta shoot kha cha ke bol poina katinan cho he te wen inlanga kin khat ma photographer le videographer na goi gut ting le kon sumizat na pe chu khu them khat gel do ma sau te na ke hi ken ke ka creative na like ekanga kala to ji na bo mi convince zo na free collaboration na to na dinga chong khu mi ko ma ki tao le le mi ki text le la mi som ki text le khat available jo ma chun ki tong khom he na ele mi zo si tong ki tong khom the lo mi zo si on sun mi zo sun a team de po a team ho zo ko ma cha chu avel vela chu e to khom pin hom lo de na jina chu thu khu sei sit ma sanga khu them khat ele e jong ki question ma sa de na so ta bang hi tilken ball jo khu ga ki vela kin ko ball zo do na ole ko ball do de nam ti khu phate khawi ga ki question la kon e to say yong tham khat ki control zo en na ke chu bad comment na chu effect kai zong chu di point ka thil se dan chu le cho shoot ki bolo hi imumo to mo a e le imulova jingka mata ki panding zan chanung ki ball shoot ki ball ding ki travel ding sum le pai tam tai ne usi ki sumang ding inglun ding le thidia ki mu ding le ni khat ni ki thite de ding ji le continue shoot ga ki jin lai na shoot ki ball ko anom boy mi khat chu photographer khat chun ito ten la chun ola confirm me ewanga chu on confirm ten last minute na cancel ki tai ong ki cancel ki le cha tha na khat to hol ki de na ita banga ken thei thil ki ball going anom boy le ke sei chule okay ga lai ta cho ase ati mai the manga chu ke ola ke se ke ken thei se ken thei na hi po he nge ke se ken thei po he ke sanga ken thei asa dim sen in te ai manga chu Kathil Bol na lam le fashion lang hi le chi shoot ki bol hi anom boy jong chu ken he sa no me chule home society ho hi mi sei sin mi ta mi hat wal te se ji wa che ki jong amasa sumong ki dong donation ki bolong so ki phat lam be se jeng na ki phat lam wal ji na cho mi promise ki bol ho mi zo si nam pi zo si sunga sum donation ki bola promise ki bol jeng ta iwanga chu patinin phasalo jeng hinte patinin phasalo ina ki chi do lo hena iwanga chu ki chi do lo wanga chu sum akidong do ki kha chu ki chai ta ye chi preparation bol na visa to make apply ang su mana man tam jeng tela chi le wale na passport sing ding ole visa ki apply to sum leng jeng chi visa apply na ang chu refund nong kimolo na sum isi na sum su lu jeng refund lo he kinong chi visa ki apply chu kawang phajina chu paid work thumleli khain me jo thumleli ho chu sum temper ka ki khol do na ti le ke kha sum ki don do donation ki bol do chu kanoi sin man jong ki poi donation ki bol chu le som kha na min cheng khana pa na ki thone na cheng khana pa na ai ki thopi no ma chu sum nei lo ngen le sum lo he na ti le chun na chang sa la khat wal ham khat ki don do na khat la khat wal chu ke khat chu preparation na chi le wale na le visa apply na chu ki mang chai tai acha ti le von ho jong chu trial ki chi ding travel bon na sang lo ji he na von hong tam ta ka ki semen kyong chu ka zo ka se ya chu ka ki go jong he boy ke chu di ta mo nga chu kyong chu ho traditional chu ka showcase sing de mila ole abroad na chu ka chi a inam chu choi sang de nga chu ka ki got mo nga e nga chu ong hi lo pha na chu ken jong sum donation la chu sum ke khat awal jong chu awal ta chun ke ma on suma chu studio ka bunga ka bol thaisan kain bol sum tam ta ka sulut chizawa manali a ka chia sum kanei zo se ke khat ka photographer videographer makeup artist ke ading bus ka book ne la cha ka bu do tam ta som sang som thum de chene ka sulu na studio chu sang som ni de che ka sulu the ne la cha hong hi ting la khon na sin sum nei zo si chu khali thana khu shooting ke bole ewanga chicken e ho inam mi pi te le ho mi ho sum asum ke don do chu mo sia chi lo na dinga chicken jong hengi akichi do boy wanga i tabanga chu kanam mi pi te chu ko choi sang thai da le tabanga chu traditional chu so case dai tham mi pi vet da dinga chi na chu chot san ya green ball tel hotel lo ke buka hotel ang chu imu lo zena ka hluna pana ka shun na azingka jong ni lum jingka kho ba ke iron ka bola azinga sut ni lum kya ka bol kin he chot bang kya gen thai ta kum pan hen second thai ta thilong ki ball ji he
the bang atila kasi da so video quality or content on ke produce le chun ken jong best copies in na kaya nga henge sum hin to ho so result yung ka reply zo poi abang khala khon ke boy na bang khale ilung hilo na hung zin na mi phone nong ak tham patna ak tham te aji poi henge til message sum kitan ho la sum ken thot ne izan he ta so result yung ka reply zo poi na them kha chong he them kha he them din ke them to le phaji dia ke se mi kha se message hong poi na aza message hong teng le chon en jong overwhelm hong ti le chon ola iboi peta hong ti le chon ki reply zo ji lo he henge ki chat jina chong kati en zo le chi scam hong khate ola scam win sum donation bolen achi pon ti hong kisa isanga kati ken jong ka bol thaina chana get ready with me ka bol hotela ka shunin imulawa hotela nini ka bolin zowa in ka kilia thide khe zowa studio ka bukinin ka shoot kinin zo manali ka chikina ka shoot kinna dabla ti chu hahsat gen thi ta su nei zo se kapai manga china zowa chu inlang khong do kinna inlanga chu binga khong do ham dilis kyang chu ka give up tabang bang he tai sum paid ra khong ki mulo te na kon henge ka se banga chu chi content creation or like content creator or like content creation ni kin so na mo chu hi boy ka loi le pai or le midang ka khet be content creator loi ho ko amon thakana ni thumle li paper ka mo ten la kun among house ha ta we in ko ten ng support when in le lo anei ta when le rena amjong le 30-40 ke rena umjo cho I chu sangsgi rena ren ki pia ki uma chong kho abang kha le ki pizo ji lo na lai na atile mo kon paid rock classy taba classy hapta se amule chun they can survive ke chule paid rock song kimulo imulo ni ki ka ajo Kathil Bol khole iPhone se sa shuna content shuna ki chai jong ka hikit pon na kenong mi bol kha lo level a chu ki bol num ken hep til chu ke produce no men chutu hung telechun e ke jong e to kha mong je na e banga chu e to kha banga chu I mean khat bol chun kitse se la phate chai I bol lo sa nga chu I bol le chun ke ringa chu ka satisfy zo ji he na I think la ibdinga ko quit no ele ibya chi tabanga YouTube ma chu I khat I quit kita kan sam tel chun henge ha sa ji e mi hem khat dinga I tabanga gen the ha sa ki to a sumle pai saving umle hela ti banga hung ki banga ina ken jong mi khat ko ma ki thupi na ka thuma in ka chi de he in lang ka sut no me ke ta king ka credit card na fly ke ki bunga khat ma sanga fly ke ba phat cha plan ka boss okay ta na jong chu in lang hung do jong chu ha sawal jeng lampi nop lo wood vai khu sum nong chu sang ki pai jeng na chila in hung do chu ha man still mantam chu delhi sanga mantame ibang alanga khong do shoot ka bola Kathil se shoot ka bolo kanewa pana ka khong kung khan to na mun ho shoot ka bol le concept nei ta ko nga shoot kong bol na ibang a just case designer bon se song ka bon a hipon e ho traditional dong kong promote kin la hai na so chota bang til kain bolin ibang a jo sum lo na sum lo wa a ho hon jong henge I'm sometimes human in that we expect stuff kaya hi consistent lo jo kana to kathilo hi a consistent wang kane lo ti di jeng na midang ko thasa khana lak lo jeng he 30k 40k followers on kon paid ra ga tam tan muting le kon khana chu lak kilo zo he ai wanga chu ken kaya ko iptz ham ta boy sum paid ra ko hung ting na kon discussion involved in ole zam pai le e sum e pin hom lo paid ra ball hom lo hi lo le humong lo jeng ti ko ngi tel kon ken Kathil Bol hi ha sa jiwal na ina jong ki thupina mi khar ko ma kain thuma cha chu in aman sum them khat API ke in lang ko hung do a chana hapta ni shoot ka ball jeng he na hapta ni shoot ki ball chu igel sun sumizar ka sul de tam jong chu kigel to hi delhi ko pet na ka gile bo na to hai kalung so jeng hi pickleball na mo le call center ka to le tam pickleball nam ta kigel lai ta he itham ipc nam to yang sumong zu ka thum jong hi boy le donation on so vela ka thum jong hi boy ai banga chu
them khat head team ho leaders ho le a ho like service na yo like government job bol like ki chu sum chu it is a sum chu how do I say like ka kinep na zong hi poi na ki thopi win ta ka kinep na zong hi poi wanga chu them khat ki thopi nam khat e ho le chota bang them khat le ke ding al chu lampi chu them khat bai na la ni da bang chu bedrock ki muda zong le chu kathil bol like continue thazing e bang chu cha ra no ju sum he na thing like ke content creation ki tile kum gup zen delhi ki umta room munir ka room sang sigi man ki pe te na one lot na ima chang ki bol thilo room a ho content creation tile chu mi hawa he amo khu zinka thole sunlight na ke thau du ke chu le sunlight jong lo na ti khena network lo na wifi ki la ki me he thing le ide banga ki chat lo thelo mi khole sumjong ngai lo he ke kho thilken bol din ko studio book ding ngai lo le pa ma sut te ngai ruma kho sut thelo su ruma kho phaltu wal gen thena ki so wal he na ko ga so de ko ta sir me na brand hon jong le adei lo du he na tbang ho ko ke ko ma brand ho hi le chun they want to be a part amo kho mi ho to bo ke associate no me fashion industry to le chun fashion industry to le how bo ki support to how ale na phau wala nong phau wal tin le chun brand ho chu nang nunga sai le tai lo le chun ti gen thei ta tham bedrock inga thule khuni thei jing lo ta e ke dream mong so like a dream khat like a fulfill num chei le chun room hoi khana nei ding ni si a content shooting chuku ka ngai chat pen ta chu ka dei pen dai banga ko sang sigi room na ki pi zo lo na ita banga gen thei ka to ita banga thil ka hin bol tau pe a hin e banga chu I mean sometimes I do expect or sometimes I want something like not ita banga them support kin hen lang itham leader so am khalas ani so am khatam khat ki thopi na hu ki nei then lang le ke ding a zo ka grow ding in chang ta tu chan gan hit chan again ta kin to ti chan khom pha thile chun sum ki nei hen lang room ki nei hen lang ole pet rock consistent a ki mo hen lang churuma ko na ki chon dot hen lang ki bol it chan am khat ke the na ba nga he ki block zi he a ki block wanga ki chu ka give up le la tu chan ga ka pan e wanga chu chan ka pan phana chu ke jong hi kum gup lang zen ki pang hin mi khana ge like discourage momong je bang khala ki give up nom pai je I room ithun tel no kon creative um telo je room no te ko kita se yeng ji he I room is surrounding ko he he chula is surrounding in no pu ethil ko ke ka room vel ko kita se je ki ilung khu kum ki depressed pai je room ga vel ko ima cha lo na to na di jong lo lo me jong ti le chun se de du kitchen ti on se de du washroom ti le se de du tem banga lifestyle ke mang hen tila again thi sum nei poi ati kile chun party chi in nom hin khonom ta ma tila chu hin khonom ta ke mang chu pizem tila chu ke chu followers ka nei tai mi he the ke ta tila chun min freebies na free chi hotel hangin chi restaurant hangin ta free tila ke ne sa jela story mai dinga ki bol sa je na jela party chi le chu party chu free he zu he ola drinks ki tiong ko ki cho lo free drinks se story am phan ko le ki chai hi ta na ma ke chol khu katha no nom poi party ong ko zat am khan ka cancel ji ta exam khan invitation mai ka chi ji poi hi hello ta ki chai ji ki kapau be se lo ina khu kapau be se lo ina ko ke party chang ko kan ka sapon na kumli kumnga party kitchen job kha jong kahin mo do kha poi na kyong kan ka sapoi sum leu be se ipo do jani za thum ki leu he na sanga chu ina ki tum thim be ka tia party ti on le chun magazine am kha le athupi ho bu ka chen abang kha le chun ki hui thana tia kha jan kha tham kha ole once in a week ta khu invite ki muting ki chi ji bo we che ho gen thi sum nei poi atin ti hin khonom ta ma nge an ki tikit he na thil I cha la zo si chu itu say the khun in khomang ki bang ji lo tai wanga chu fashion is for rich na lifestyle chu ti hung ding he na so them kha chong them kha them to le hin again ti ba ruma ko me sum kha sai ate wanga ko a story vel ko ne the nen a story vel ko von ti ki von ki ti zo von ho som nga man ki cho ji bo zo munir ka no thien ki ti ama ko ma ko von ka ki len je samwa nga za kha na ki cho ji bo atela ba pha cha zo von ki cho ji he poi so ting le amoi na ho hin phat question tam ta ning dong je win na
chi question hi ipiti one designer hai nang hi designer ho one khu ipiti ni kha jam designer ho one khu sample ki sample khu le one piece asim je na chu zo lo ni nga sample piece kha asim je je sample khu stylist industry stylist osi ko ma chi ding wala influencer wala model ni le ip le amo khon kenong designer pa ko chivon ka kade ye chivon ki anu mek ta ka kila de chu sourcing ki ti he chi sourcing ka bol ting ka ke von ding hap ta khana ma ke ko ma amno le ni khana ka ngai ola even na ka ke von no me ta ka kila ding nim ki kila ding ka von ding story am khana ka shaw out ding ole post am khana ka koi ding ole ka return he chu sourcing ke de ole shoot ka bola ka return he chi von tam ta hum jig lo kon ole min na ke cho am khaning sa ji na tele designer emi designer ho to ole bikan nampon ho ko i kha example nampon e ho ki ka chula ti ki se ki them to na ho one in simple o chika promote de la mole in namu ka promote no metel designer ho emi designer ho kon ken tha satta an sim kin lai bo na mo sumne kha cham ji boy sumne lo sa ti mizo si panga ti ki soto to ti di zenge amo jong sumne lo sa one in simpi dingin jong sumne lo sa sut ki bole na amon jong sum mulo ken jong sum ko bole wanga directly a chu amon product ho le kya ko na da indirectly a chu maybe they'll get orders and mumai te ole product a zo lo ja product chu a sell the na ti banga chu indirectly a ki bole ke ma skin ke ya chu enge followers ka mumai te views ka mumai te sum kha cha ka mu poi ken jo sum ko su bang zo he na se banga chu chi industry fashion industry le ka chang se taung go ka hi ne ho society a chune ki ka hi henge isop ho chu dim set na vinte e banga chu society le how bu ki ve to nepotism khoi zeng na nepotism ong hat ting kon ke ta bang ho chu side guideline ho side naung ki bol ji tai henge magazine nang recognize le award tampi ka hin mun wala features tam ta ka hin mo hi banga chu chong khu wang phat ji ti dam ka tom ngai chi ta khong cho ji na khong ki mu ai wanga chu cho ji na rong khu ka hin khong chu ki khel di poina i wanga chu cho chan ge ken pha zo jong khu e ho mi ti dam ko ki society wala tha do ko ki society a chu e ho chan hu pha jong khu ha it's not easy chi chan kan pha jong khu koi ma ke chu ka ki sei phana jong pai chi chin ke pha jong ko ha mong he ema ho society chun hello dim sen hello het him low ipam chi pham ale award ki mo ko sumizat na mu ham tang ki tong ki chin la he na chi award ki mu recognition chi india songa chu mi him izat sanga za content creator asanga za ke ta bang thil bol dim sen chi like ka chi ho ki ka ibang competitive sunga ke sanga followers lakh million followers ho sanga ki chu ke atu mai kis ki selenga mo ka a chu ke award age pi chu chikal amy ga ki ho cookie thado cookie ga kina cha village a kuna khwa khuna village life apuna unki khang to wa education of pate kilo 12 ki chai pe mati recognition ki mate chikal sang mong he tai na su ki mo poi so award ki mu khu kahin khong khel di poi sumjong ki mu poi khong khau chom poi wanga khu sum ki mu lo hin recognition ki mu chu ha sa he sang india sunga sang la chu min ega het mi het khat ga ki chu chikal wala chu episode ki thum be tam na e wanga chu it is edam sanga chu sangbe ine sangche katup no me sangse kachino me chu sum ngai he tillo si sum he wanga chu sum khacha ka nei poi dua he ke delhi ka kile wanga he ka ro sa jeng na pi ka bol dam next ipiti sumulu dham ta he lungkim sa delhi kung kile he bo he til sai ding yong chu tam min he wanga cha chai taw to chu ting la chai na ka sai dum khat chele chu na ke chu le traditional chu atham ka to sang no me muntina gam nam chung like like world kalun na zo sia so nge international kalun no chun chan kya ka promote no me wanga chu chi adinga lampi chu sumle pai ngen na sumle pai chu imma cham no let's go imma cha ka bol thei poi maybe case or maybe ke chun ke ken ka bol to zo dam ta ka ke kin chan hin na bang chu
kabol do dinga wan ka kita san thei poi ka ti zina chu ipizin ham tile sumle pai ha sa walin na sumle pai ha sa ting na chu ipiti yang ki mang cha de ham zina chu maybe it's not meant for me ke ya kuna sungi da jong le ke kuna chung hi thei ham ta ka ki gen cha ni wanga chu ha sa be se jengin ta ke ka lungdong thim tan na ta chu inam hi muntina choi sangni ka gun like international level kya ka khun na chanya jo bol di ka ti ni wanga chu a sain na achti le chun ke hi nampin nei support wa nampin nei support thelo chun ke hi ka khun na zo se ke chu ka roots ka hai loading hai na cookie ka hi thado cookie hi chu ka hai loading hin ke chun I will always be there for my community hin na e wanga chu ke chu ka success lo le chun ke chun lampi chi piti ka han pi nam na ke youth holding ole khang tha holding as ken ipiti lambi ko handing kele ke jong ki support jo kele ke jong kathun na ding kathun jo lo lai na kathun na ding kahin run ting le chun eng ken no lampi ne cha ken hon pi thei he ewanga chu kele ke jong ki support jo lo kele ke jong ki stuck den ta na sumle pai zi na gen the asa na ki stuck den chu ipiti jong kathil bon or like ka dream chu ka so bullet dham chu very difficult na them I think that's the question that we all should talk about or like should think about it that ke hi support the hinam or like monetary wise or like subscribing or following me or anything Kathil Bol chu nei support lo le chun ke dinga support system tai lo wa chu ima cha lo he na jina chu ken society adinga thil tamta bol nom jong leng ke ka success ta ka chu ken sumle pai stable income kanei ta ka chu ken ima cha ka bol thelo ding ken success lo le chun ke dinga lumpy ho society chu itin dom sang nom jong leng chun dom sang nom jong leng lumpy lo he na lumpy mo le chun lumpy chu sumle pai hi jeng he na sumle pai ko na chu success un kinai den he obviously sumle pai se sa chu thil choi poi ewanga chu Kung chun ka work hard ngai obviously I'm a hard working ki chu ka work hard lo le san gya hai mi pi thia khong di jong e poi ka work hard ta na chu chan ka pha hin manga chu obviously have to put more work than the cho more work bol dinga chu sum ngai paid work ka mu lo le chun sum ki topi na ngai chain man sum le pai ka mu le chun I ma chai thelo de na jina chu ka sai no ma also public figure khat ka hita na public figure hin dinga chu henge ta sa jong ka sem ngai ka skin jong hoi ngai ka appetite ka dai jong hoi ngai mala ka jo line ka thau lo ding he na ewanga chu pressure ki nei wal jin tin depression hiting le chun sumle pai phate cha honglu lo tin iti ong gym ki chi da miti dieting ki bol dham dieting bol it's like an expensive thing I'm sure there's so many things to rules to follow to eat to ke chu bule me ta ne aju ka hin jing he na jina chu henge ke se hi nampin support ding chu ka ngai chai ai support jo le chun I can be the person who can uplift our society na ke chu ke say pa na jong ni point I believe that I can be that pillar of the nation that who can put our nation on top of the world the thing is that I don't have anything sum kanai boy sum umlo le chun ipiti ka bol dam na everything the root cause of everything is the money and the paid work and the obviously I am a hardworking man so they also as a creator or as a influencer as a public figure you need to look good you need to look your best but ke ka thau thim tan ka depress in ai ke ka thau hitai na workout ki bol lo he jina chu thil gel na khu im cha ka bol thelo he na ewanga chu nampin nei so to theiwa nei support theiwa sumle pai han lang ipi han lang le I can reach so many places ewanga chu ke ya dinga hi tu ai hahsat ne hahsat ting le chun things are very difficult na